Dan ni ayat kanyak biag ko surutenak iti papanak tay balasan napintas ken nalapsat jak sapay patyen nga adda kan nagururay kanyak taubing tapay di naginayata di pa'y amot banag na irupir kon panagayat ko ken ka biag ko agkanak man kapusong ket bagik lang iparipirit mo kada ko kuanak met lang biag ko intan agbalsat kasip ngitan takyag kot pag naedam sa kasakat karutan dumdum nga kansyon akayatan arig mo't madanagan yan ang egmon narasaas ko nga awanan kurang kaniya. Nagtagsin talaga. Si kantay babae nga amok akatitibkeran kaduak ti arapap ken mangbuangay iti pamilya ayat anasarap mangilimed ti pagkapuyak mangitandudo mangaywan to pa'y anak ko naganos ngan pudnon ayan ayata awan makaupay kadata amok anatib kertan adwahan biag ko agkibinta agsinaranay tadwa adda kadatat masat bayan ta biag ko intan agbalsit kasip ngitan takyag kot pag naedam sa kasakat karutan dumdum nga kansyon akayatan akawes mo na sirayak sikat kapintasan kasla alanganak tawanan kurang kanyan. Biag ko inta hanagbalsit kasip ngitan takyag kot pag naedam sa kasagat karutan dumyag kansyon akayatan patsyak di marikrignat si kantay anghel para kaniya kunag awanan kurang alangan tawanan kurang kaniya. Dahil nangaro dito sunata apo nga pinutar ni Ed Sheeran datati may sa kalagangan apo nga artist to tanga mamok nagpipintas iti nilabag di sunata na iso nga in translate mit Ilocano from Ed Sheeran song entitled Perfect nga nagbalin nga hits iti kalabas apo nga tawan ay agda mga tawan ng kalabas nga bulbulan kahit kunano dito iti may isang nga kapatgan apo nga
Gayami, dito'y 97.7. Kung ano dito'y, hello mga idol kong FDT, good afternoon to you and to your countless viewers and listeners worldwide. Magmayaman, ti interpretasyon ni Jan Marty kantang nga buwan. Kung na, anya kaya nangasawan sa ilalim ng puting ilaw sa dilaw na buwan. LED nga ta nga si ilaw day jay. LED. So nga puraw, LED ko na. Pero, siguro, aji dilaw nga bulan, kasi adang Damot ti blue moon kano, haanak sapay nakapuot ti asul nga bulan. Adda blue moon na kuna adang. Damo blue baby, kasi dagi jay, Dapat blue bayou. Baby blue. baby blue, ano ka to? Blue sky. Blue sky, ano pa blue sweat shoes ni kanta ni Elvis Presley. Puro kanta ka dyan. Kahit ko kumamot nga, dati mga ramit ti kanta about myself, that will be titled Buang ko na naman. Adan ko adan, dyan di Facebookan, YouTube ko na kuma. Sarakam lang, iti sonata ni Manong Mamang Police. Robert Buang na di Abella. Si kami mo, medyo dati ethnic style na dati, so nga inaramit yung mga buwa. Buwa, hanga buwan. Gawad kan buwa. Tinaengel agawad kan buwa. Kita mo ti version minto abo unto no matandanon iti panakawayami tanapnuan kami abo iti engagement ito na December. So kada kita nagbaling nga client me, thank you so much. Ita Villa Beltran abo da kami iti Friday night and Saturday morning. Ita Villa Beltran, thank you very much. Iti Gina's Catering Services. Ayan iti owned and managed by my sister Regina Sariales de la Cruz. Talagamit nga Kompleto, participated yan. Siyempre, catering services, sound system. and of course, music live music provided by the Ford. By the brother. Yes, and of course, si kami mo tinang ornusan iti programa. Okay, pa-request man, 7Cs para kanya The Dance, Pagaduan, Rachel, Lerma, Ken Dongdong, nagkablaaw ni Beng Velardo, dito'y Sagana, Santiago City, Philippines. May sabay, manong kablaawan mati family Mateo dito'y barangay Sinidi, Purok 2, manong kablaawan pay, damanang ko Joanne, Josel, Judy, Ann, pati jay duwang nga kaanakak, iso the Jorens Tabunan, ken Ashley Kate Urbano, to'y ng kablaaw ni Jeron Mateo, manong, kantaan nyo man DJ Kuskus, greet ko man, mother ko. May sabay, brother, kablaawan man, dagito'y Artak, dito'y Riverside, Purok 2, Sinili, ipulwan ni Jeg, Fakilar, Kalkalpas, da nga nagsika, sigurado itagay dato manan, isagutan man, iti tagay. Apo, ag sa sarunod text na dito, kakabsat tayo. Well, kaya nang sawan na po, ado nga talaga teknik-tingig ti programa tayo. Thank you kada kayo. Si Kai Shotorn. Ay, kung na ni Roslyn Ortiz. Datang akong kuna na Roslyn. Wow, Lodi, galing Kung namin dito Watching from Bagao, Cagayan. Uy, taga J ka. Po, dita. From Julius Marsuyo. Tinagan na. Okay, kada kita kakapagyamin dita Bagao, dita Sentro, dita Bagonot. Ayan, naimbaga pa nga daw yung amin na po. Dagiti Abalos, Seriales, Family. Okay, sino pa? Family. Rose Ann Saraos, pabati naman po yun papa ko na si Bitoy Saraos na nakikinig at sa mga kapitbahay namin, family Saraos, salamat po. God bless. Nagpartak nga talaga iti oras kakaruba. And Name for 100 peso load, isaganin na po ti cellphone nyo with your name for listeners only, not for DJs. Sabali para ti mamaya yun. For listeners only, please send your entries. Ito'y 0915-071-3686. Saan kasot piso lang po dito. Name, age, address, and the title. No, mapugto nyo ti paulan na dito nga sonata. Kansyonan na May. Ayan. Kamay sa ilalim ng baba. Nagmaya-maya. Mamaya dito sa studio yan, no, dapat na kita DJs as dumati pag-ayaman tayo iti name the tune. Okay nga ron. Agor-ore nga talaga ni Sean, mati makatal na Damdama da ita, bagla nga igatang na iti, manok nga pangal daw na. Umumdala ka mga manok nga naata da ita. Aya. Okay, text nyo lang nga po with your name, age, and... Nate, naglaka mo da ita. Kaya mo dyan nalarigat. Request da ita, di naman dan sa bagay. Okay, once again, dito apong name the tune when tatatlagan sa natin sagot ka tayo ni
Gayam tayo engineer ko Terte iti Ramon Isabela. Sunod tayo padawat apo iti papremyo. Oh, di ka di balong. Da nag-comment dito yung na mayat tagawod kun buwa. Anda pa'y apog na. Haha, kananay ate Ella Banadero. One ading. Aha. Okay nga dito na po titatlag nga sunada. Ulitin may itinagan nyo age, address, and the title of the song. Ito lang po official text line. Ito mabalin nyo pagsumbatam. Dito na po. Iti datlag nga sunata. Diya maawa, ti ipapanaw mo. Diya maaklon, iti mayadayo. Apay ngamin, anapanunot mo. Ti agturong, lugar nga adayo. Ang pinagsantagan sarap. Diya maibtur, ti naunday at tiyempo. Iti kaawan mo, biyak ko timatang kong tanong ko malang mabalin agsada kata baro kong mutap nun rik na barat pamatin mo di ka kumayat kuwa mang dua-dua iti kinapot nut panagayat ko ken ka ayat sumampit ka kumahal tama iliwag ko na iken ka Uwian na. May nanalo na. Diya maawa, ti ipapanaw mo. Diya maaklon, iti mayadayo. Apay ngamin, anapanunot mo. Ti agturong, lugar nga adayo. Di ka kumayat, kuwa mang dua-dua. Iti kinapod mo. Panagayat ko ken ka ayat ko sumampit ka kumahal tama iliwag ko na ken ka di ka kumayat kuwa mang duan-dua iti kinapod nut panagayat ko ken ka ayat sumampit ka kumahal wala pang patalastas tama iliwag ko na iken ka Kahit ko na dito message ko na hi uncle, that's my mommy's favorite song. She said thank you from Charity. Yan, Thank you. Everyday my favorite song. Kanana dito. Yes, di ka mang dua-dua lalo ka tagiti. Adayo iti ingungutan na tibiyag. And iti winner tayo po. Congratulations from Cordon Isabela. Gayong. From Gayong Gitantaman. Gayong. Oh yeah. Naala na po iti umno nga paulo na di ka mang dua-dua. So 18 Titawan na. We would like to say congratulations to Rod Vincent Pacurza. Pakurza. Pacurza. 0945 Smart Samot. Uwan, mabalin. Kabagay mabalin mo, Gcash dahil tayo ilog mo. Okay nga Rod, thank you so much. Ita, apo, kadagitay sponsor me and thank you so much for joining. Dagiti nakisalisal apo nga nakatadumet ti Simaling, yung tagsanggasat ta. Inno na Inunaan iti sumarsaruno kini Rod Vincent. We have Nino de la Cruz of San Miguel. Tanda naman ang kabsat, tanda naman yung sikan. And of course, Buboy Toledo, 9 years old. Iti Bugalyon proper. 9 years old. Yeah, 9 years old ko na naman. Simple And sino pa? Rosel Del Baka Rosario. 19, Iti Purok 7. 69 years old And na. Aiza Pedro, Kailiw Cantula, kung ano sa Balimat. And Rialyn Barbosa of San Manuel, Echage, and we call Lisa Estabilio.
60 years old of Ambalatungan and Villafuerte, Remedios and others. Apo, nagadunga talaga tiya nang ipatayab mat apo iti pugtuda ng matay ko na kon may salaing iti mga abak. Tamang awakan nga apo, iti kayem iti taruar, iti technician on duty, tamang isalpakan di patalastas, awang bay apo ti nakasalpak nga patalastas. Nga tagiti dadumpay nga mga blaaw. Once again, deta nga paset iti programa ket sagot ni Engineer Kokoy Terte ko na natoy. Good afternoon kablao man, the Engineer and Mrs. Rodrigo Terte. Iti maika 23rd wedding anniversary da agyaman. Ay, kita man laeng. So, happy anniversary kanyayo, Ma'am Mads and Engineer Kokoy from the Ford Duo. Iti kagayam yun to. Okay? And of course, belated happy birthday to Engineer, of course, attorney, and Dr. Emil Castillo. Wow, ang daming ko na. And Rick Estocapio. Duwada ka nga nag-birthday di kalabas nga aldao. Aya. Kakunada apay nga ta. Sumulang agpadata nga nataraki kunada ta agpadata ta IMT birthday kunada ket. Berbero ka amat apay ayan nada nga ta. Dagyan nang ibaga nga nataraki. Makita ka mo. Okay, anyway, belated happy birthday kanya nga duwa Sir Rick Estocapio and Dr. Emil Castillo. Nga roda, lagi tita dumapay ang presensya. From Pedrita de la Cruz, hi Manong and JM. Naibagal daw yo po, ken dagiti tagapabil from Melvon Ditoy Cubao. Melvon Manuel. Hello from California, from Merlita, Trinidad. Kuya and JM, pakibati po si Mercy Espinosa. Happy birthday from Marites Ugay. Nelly is watching here from London. Yes. Naimbag nga pangal daw yo dita Kuya and JM watching from Qatar, from Elvin Fernandez. Hello either of Caruba from Imelda Nagrana. Watching from Maui, Hawaii, from Cynthia Sol. Mahalo. Yes, mahalo. Yan. Now watching from Kathleen K. Ringor Malapitan. Yes. Hello. Of batch 19. Anong 19? 2009. Jet MS. Yes. Jet MS 2009. Kabatch mo di ka di. One. And of course, we would like to say good afternoon, Matt. Iti may isang pagkayam tayo nga nagawid from Canada. Kini Mark Jan Navarro. Yes, happy listening. Kan kadagiti so amin na po nga dita Villa Kini Beltran. Shokot Band. Dita Villa Beltran ito tani manang ko Gina, ni Annabel, of course may tatay nga agpalpalaing. Ken kadagiti kada no kaanak akon apo. Ayan nga rod may iti mawadi nga sunata mi para iti umuna nga paset iti programa nga napuluan na da kami manen dito lang nga po kasamitan nga radio station din entire Cagayan Valley 97.7 Sweet Radio Santiago City Nagsam. Natungpalan tiara papko ang mga asawa. Itikap-kap na ikat-analap sa taaro marampa. Ulandis nga buok ramramay na kiman kandila. Lupuan ang namsek nagmaris raban usipit na labaga. Sumungat ti altar ay nagswerte akong kunada. Bisan ti trahe na buto ti bugot na ay nakalap-lapa na. Kastala iti biyag makatawen min nga agdenden na. Ay nagseksilat tatakas tuy beti mandar na. Inkaman mangisa ang kalpasan na inkaman pa'y agsagat ti paraangan. Inkaman kalanga inkaman. Inkaman kalanga inkaman. Inkaman pa'y aglabagat kalpasan na inkakirkiran kusina ken silenta. Inkaman kalanga inkaman ay naglaing kaman. Kuya John Mar, Buboy Toledo po, 9 years old lang talaga ako. Baka si Papa ko ang sinasabi mo si Kambong Toledo. Kung na tayo ubing. Aya. Kuna bando lakay dayta. Ahaan, nitatang na ti kaedad mo. Natungpalan tiara pa ako amang asawa. Ang emsabali metten titulong never kung animan naman. Barbaring mamaliw anos kantungoy pa ay kulat ka. Tawen man naglabas isulat at man mandar na.
Inkaman mangisa ang kalpasan nga inkaman pay agsagat ti paraan inkaman kalanga inkaman kalanga inkaman pay aglabaket kalpasan nga inkakirkiran kusina ken siletta inkaman kalanga inkaman ay naglaing kaman. Tiara pa ko mga asawa talon tibungan ni ayan inan anusak latta siya kung tinamaliw ta siya tinangayat na pintas nga asawa gapukin ni ayat ay takdera kung iti pamilya inakman magisa ang kalpasan nga inakman pay agsagat ti paraangan inakman aklanga inakman aklanga inakman pay ang labagat kalpasan nga inakirkiran kusina ken siletta inakman aklanga inakman ay naglaingak man ay won Apay ta aywang ko na. ampay gaya Anak ko, kakidi ako bran, tadi ka nga atong tunggang kito ayang ko. Nagiti lalabaam, agiti ubeg, ingka sunduan, ingka palingkain, ingka balunan, dagiti na pa nagsik ka, kata nagraap. Ingka pay akasan, dagiti nilabaam, sa kanto sibungan dagiti. Ay, mulam. Gumamela, dita kada kurkur, ana? Ano pa tagi mulam? Kuraraanit, kumang sa baligayam. Okay, dito na po. Dito na klipas po. Ito yung mga pasati programa. Ito 4 decade do. Katagsubli kami. Or ito Facebook po. Kalpasan. Ito sumag mamano nga. Palagi. We will be back.